بسم الله الرحمن الرحيم. أبان كسي قد بيجن أم حديثة قبول ناكن قالك جوان بروفيسور وإلهيات شيء قلتين سربا تلفزيونا وهاري داوي دوا تيك توكا ولسر مديا يجي قو دركتنا قويا دبي أم خب قرآنا بيروز دقرن أوانا ضراوا دكن حديثة بتمامي رد وإنكار دكن ويش خونا زانمنا وصدي صد كافرن وزعفي وانا شخوي دي كافرتيا قولو پیش ببرنا پیشتی محمد را علیه الصلاة والسلام دعوة پیغمبر کی دید کن دبی پیغمبر کی دی هاتیا باوری بولو تینی تو زمان پیغمبر ده علیه الصلاة والسلام مسیلمت کذاب مسیلمت ورک دروکار درکت گواز پیغمبرم واصاله داویه جای افسه 40 ساله که دبی پیغمبر کی دی هاتیا رشاده ورک او عمری دیوی الپایوی گو باوری پیغمبرتیا وی تینن قرآن پیروز لگور خوا معنی و تفسیر علی ددن و تفسیرا پیغمبر علیه الصلاة والسلام و یا صحابیا قبول ناکن ویاش خورا زانبن گو او جصدی صد کافرن کافرتیا وانا جوان کافره گو اشکره گو بیم نه مسلمانن daha tehlikeye. Eğer goya vana براستی جی اسلام بانا کافرا د تلویزیون خدا ری ندانا وانا پشتی گو کافر د تلویزیون خدا ری ددنا وا کسا من زانه من گناه خویا وا نه اسلام لورا اسلام و کفر به هبر ناجفی پشتی گو کیپا کافر اش وا کسارته ری ددنا وا وتخوازن فكري بلا بكن لحسابي واتي يا اسلاما حق اسلاما راست ويشاو الحسابي كافرا ولي فيشتي ناخو قو من الحسابي كافرانا ونزانبن قو اسلاما وانا راست او بقدرت كبن دبي ام حديثة قبول ناكن دبي قرآن تاني بس امي شي فين بكن يبانيدي بالصداق كتابي وانا در حقي ناس كرنو علماندنا قرآن كتابات نويسين يا وكيكو قرآن بالتاني بس كما نقول كتاب دي نويسين ون تفسيرا محمد عليه الصلاة والسلام قو قرآن شراتيا ون قبول ناكن لي ون قرآن شخورا ون تفسير دكن بكتابي خوا هي كافر نو